SA-342 Gazela je laki višenamjenski helikopter nastao u kooperaciji Francuske i Velike Britanije 70. godina prošlog veka. Njegova se popularnost i danas, posle 40 i više godina, ne dovodi u pitanje obzirom na njegovu stopu korišćenja u vojskama, policijama, ali i civilnom sektoru širom planete. U službi se između ostalog nalazi u svim rodovima oružanih struktura Velike Britanije i Francuske za potrebe transporta, izviđenja i izvršenja raznih vrsti borbenih zadataka. Ovaj se helikopter također nalazi u vazduhoplovstvu bivše SFRJ, a danas je čini od skoro svih odbrambenih sistema nastalih na prostoru bivše države. Njegov svojevremeni kvalitet i plasman na tržištu potvrđuje činjenica da se ovaj helikopter licencno proizvodio u Jugoslaviji i Egiptu, kao i to da je učesnik većine oružanih vojnih konflikata nastalih posle 80. godina u svetu. Potreba za razvojem novog lakog višenamenskog helikoptera javlja se krajem 60. godina prošlog veka, uporedo sa zastarivanjem dotadašnjeg nosioca epiteta francuske ose, lakog helikoptera Alouette 2. Težilo se pri razvoju da se stvori helikopter prilagodljiv svim tržištima, pri čemu su kreatori, prvenstveno francuski Aerospecial, a kasnije britanski Westland, svakako uspeli. Avion je pre doživljavanja svoje prve verzije, koja je masovno proizvedena, doživeo nekoliko prototipa u verzijama SA-340 i SA-341. Za verziju SA-340 je karakteristično korišćenje konvencionalnog repnog rotora kao kod Alouetta 2, što je kasnije novim prototipom u verziji SA-341 zamenjeno novim stabilizatorom, u koji je integrisan elisni rotor. Ubrzo po razvoju prvih prototipa, Britanija iskazuje veliko oduševljenje ovim projektom, te se ubrzo potpisuje ugovor o dozvoli za proizvodnju 282 Gazele u Velikoj Britaniji i 50 S-330 Puma, dok Francuzi za uzvrat kupuju licencu za proizvodnju Westland Lynx helikoptera za potrebe francuske ratne mornarice. Gazela je helikopter koji je uveo par inovacija u svet lakih helikoptera. Prvenstveno, Gazela je prvi helikopter na svetu koji ima mogućnost letanja isključivo jednim pilotom, po kojem god vremenskim uslovima. Pri razvoju Gazele najveći fokus je stavljen na njenu brzinu, manevrabilnost i jeftino održavanje, što je po rezultatima koje ostvaruje helikopter dokazano. Većina delova od kojih se Gazela sastoji ima radni vek od 700 sati letenja, dok neki imaju i radni vek od 1200 sati. Helikopter se zbog svoje višenamenske uloge oprema raznim vrstama naoružanja, počevši od mitraljeza u kalibru od 20 mm, kao kod verzije SA-341F, sve do verzije SA-342M u kojoj je helikopter za potrebe francuske vojske konvertovan u laki borbeni, naoružan vođenim raketama vazduh-zemlja tipa HOT i SFIM APX M397. Kada je reč o jugoslovenskim gazelama, Gazele su prvi put u Jugoslaviju stigle 1976. godine, kada je kompletirana isporuka od 21 Gazele u gotovom stanju u verziji SA-341H, da bi od 1978. godine krenula proizvodnja na prostoru bivše Jugoslavije. Finalno sklapanje radio je Soko iz Mostara, za motor se brinula fabrika 21. maj iz Rakovice, a oprema je proizvedena od strane drugih fabrika vazduhoplovne opreme. Jugoslavija je svoju proizvodnju izvodila u raznim verzijama. To su XO-32 koja predstavlja opštu verziju helikoptera po francuskoj kodifikaciji SA-341H, zatim XO-42 Hera koja predstavlja izviđačku verziju opšte izvozne verzije francuskog helikoptera, zatim HN-42M Gamma koja je inače borbena varijanta helikoptera spregnuta raketama 9M14M Maljutka i dve rakete vazduh-vazduh 9M32M Strela 2M. HN-45M Gamma 2, tačnije borbena izvedba sa naoružanjem istim kao kod Gamma 1 verzije. Glavna razlika između dve verzije je u motoru koji je isti kao na SA-341L. HS-32 je sanitetska varijanta izvedena od SA-341H. Obzirom da je Gazela danas helikopter koji se koristi u 21. veku, javlja se također potreba za modernizacijom. Tako se današnje Gazele poboljšavaju na polju balističke zaštite, delovanju u noćnim uslovima, poboljšava se avionika helikoptera i motor, a postoje planovi da se helikopteru dodavaju nove rakete i mitraljezi raznih kalibra. Postoji ponuda američke firme Northrop Grumman, britanskom ratnom vazduhoplovstvu, da se integriše sistem u Gazelu koji će je pretvoriti u bespilotnu letelicu i tako olakšati njeno korišćenje u ratnoj mornarici Velike Britanije. Ovaj helikopter beleži iskustvo u zaista velikom broju oružanih konflikata širom sveta, pa ćemo tu temu ostaviti za neki drugi videoklip.
Nama ostaje da kažemo da je danas Gazela, iako star, vrlo funkcionalan i operativan helikopter koji apsolutno može zadovoljiti sve uslove i zahtjeve koji se od njega traže. Zaista Gazela.